Babhemu, nazi ezibuhlungu engicabanga ukuthi sonke sesiy'zwile singabalandeli bey'mpofana. Ngicabanga ukuthi sonke siy'zwile nje ley'ndaba lezi zikacele. Ngicela nje u-like uma unganankinga bese uyangifolowa y'ngane zakwethu. Bafowethu, njengoba nazi ukuthi ucele bengabonakali-ke kwey'mpofana kulama-game nje ambalwa besiwadlala le ku-pre-season njengoba sala, yabo. So abaningi bebey'buza-ke ukuthi kwenzakalani ngoCele, yabona. uCele kodwa abanye bese besazi-ke isitori. Ngicabanga ukuthi isitori besisobala kodwa noma-ke i-management no-coach bebengakaze besidalule besikhiphe leyo statement. Namhlanje ku-conference le ye-Toyota Cup, so u-coach we-Kaizer Chiefs uDa Cruz ubuziwe-ke ama-journalist lapha nalapha ukuthi-ke njengoba uCele-ke engabonakali ethimini yakho uhlele ini ngaye. So waphendula ngokukhulu ukungananazi wathi-ke cha, uCele-ke akekho nje ohlwini abadlali afuna ukubasebenzisa, phecelezi akekho kuma-plans akhe, yabo. So-ke okulindeke ukuthi-ke noma nje okuthusa abaningi ukuthi kungani uCele engazange-ke noma engekho ey'nhlelweni zika-coach. Nathi asazi-ke ngane zakwethu kodwa-ke nje uCele u-coach nje ushiye lagcwala umlomo wangananaza nokunanaza wathi akekho kuma-plans akhe ka-2026, 2027. So engicabanga ukuthi-ke njengoba-ke i-Chiefs igcine isisayina lo mdlali lo wale ku-Azam, ya shuthi izo-replace-a yena njengoba futhi kwaba nama-rumours-ke ukuthi kunomjida wase-Zimbabwe obonakalile la eMzansi e-airport. Kungenzeka na ukuthi aze kwe-Kaizer Chiefs? Kungenzeka ukuthi uze uzo-replace-a yena, asazi. Waphinde wabuzwa-ke u-coach-ke ngoLilepo njengoba i-Kaizer Chiefs ingakaze yakhipha i-statement ngaye kodwa u-coach iy'mpofana namhlanje usikhiphile-ke i-statement. Wabuzwa ukuthi hhayi no, uLilepo-ke naye usendleleni impela-ke ngokusemthethweni. Balindele yonke i-offer abayifunayo ngaye, yabo. So-ke njengoba benazi ukuthi uCele uLilepo engaya le-Libya-ke njengoba besazi sonke-ke. So-ke iy'ndaba zakhona-ke zisathule-ke singazazi zizohamba zifikelele kuphi. So sithi-ke nathi kuMagaye-ke benginesifiso sokuthi uMagaye ebe khona kule season kodwa-ke njengoba uthi i-coach-ke akekho kuma-plans akhe, akukho esingakwenza thina abalandeli, yabo. Ukumukela isimo esibhekane naso kwesikhashana ngoba phela-ke uma engathi uCele uzodlala kuphi. So engicabanga ukuthi i-Kaizer Chiefs-ke izomriliza or izomlona, asazi-ke, yabo. Noma-ke kodwa ngicabanga ukuthi izomriliza uCele i-Kaizer Chiefs. So ezibuhlungu ilezo y'ngane zakwethu nje ezivuke nje nazo-ke ngoba i-conference ngicabanga ukuthi ibila ko-9 ekuseni, yabo. So-ke hhayi, i-Chiefs iyadlala y'ngane zakwethu ne-Scotland ngoSonto ngo-3, yabo. Iyadlala-ke iy'mpofana. Ngicabanga ukuthi sonke-ke sesiwathengile amathikithi abazobe beyile bethenga amathikithi bey'xhase-ke iy'mpofana. Sishaye i-sold out y'ngane zakwethu, lokhu esidume ngakho. Danko.